ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nagado ti tanod mo, ang kanayon nga daga apa dito'y barangay, paray. Anya tararamidin dagiti tanod mo? Agrunrunda da ba't akanayaw? Sigurado ka? Wen, katno ibabaon ko ida pare. Nagado ti nabartag nga agdidinanog tunggal rabi. Ayan na, dagita atadod ako na mga agrunrunda. Agrunrunda da nga rod, nay. Agreklamo tasyak, dandaninak dinanog dagi istambay di rabi. Ha! Tawan ti makita katanod na pagparayata. Dandani na ka dinanog? Tagkatawa ka pa ilaing. Anya ko mati nakakatawa ni tangay. Ha! Dandaninak lang arod dinanogay. Katawaan nagpailaing may. Awan mo't ni Kwarog dita paradaan da. Birbiro kam ni Kwarog. Ay, damagak no po nga agrunrunda da. Nakaturog ni Kwarog dita salas. Apay, di mo nadlaw. Nakaturog kat imbal aldawan? Katwan. Saan na nagpasada? Masadot ka no nga agpasada. Agpapadadan kadagiti tanod mo, Inteng. Ay. Nagsasadot damat aminen. Nagsadot nga. Kat no naggagat kami amin na tanaw. Saan kayo kanumi gayam nga agrunrunda iti rabi? Nagkunamay. Ni pare ba daw? Ulbud day ta akong pare manggail. Di mo patpatsyain. Kasta, kanayon kayo nga agrunda? Katwain. Irinabi. Isungarod amat maturog ak iti aldaw. Takanayon kami mapuyatan iti rabi. Ayun gaya man ya. Nagrigat kaya ti agrunda ang gail. Makapuyat kan makabanaw. Oo amok data. Santupay lang agreklamo day ta akong parin. Di na lang mo matirigat mi atahanaw. Ay bayamon, saan kan nga gungat? Pasensya mo ni tatam abadaw. Kabaw na! Anyati ko na maray. Ni badung kumaray, dandani dinanog dagiti istambay abartag idirabi ay. Ay sos, ay imbag ata dandan nila ang... Nakalisigayam ni badung kaw. Imbag man tanala ngaglisay. Un maray, kalpasan ang naglisay, danugan daman kuman. Ay na yun dagita nga istambay. Kat, anya nga iti inaramid ni badung mau. Timmarayan adagos Imbag kunam tanalaing atumaray ni badung kaw. Nalaing atalaga ni kabadong maray. Agasam man tanalaing aglisay, nalaing pay atumaray. Imbag lakit dahin ta nakataray. Ti question itamaray. Ayan dagita atanod, arumbang ko mga agrunda iti rabi ay. Ay kat ni Kapitan, ti rumbang amangsong bat iti day ta a question mo, maray. Damagam tuman? Kasano adamagag? Kat saan kami tupay nga agkit-kita? Anya, saan kayo nga agkit-kita? Opisyal kayo iti barangay, asaan nga agkikita? Ay na, adakla ang mat ngamin, dito'y tersinak nga aglaklakaw. Kahit ayan ngay mat ni Kapitan. No maminsan, aday di barangay hall. Kan kanayon nga aday di balayda. Kayat mo asawan maray. Saan ka nga duty di barangay hall? Saanon, bayamon day ta duty. Awan to malamag ganab ka. Huh? Dito yaklangan tersinak nga aglakaw. Saan mat gaya man nga duty ni Marikwan ang dita barangay hall maray? Ha? Day, apay ngay? Aglako kanula ngang, day tamot ti kunana. Ay sos, amo nga taniinting day ta. Damagaman kan kwa na maray. Tauray kanu dagiti tanod ket saan da nga grunrunda. Sos, saan nga agjut-juti dagiti kakagawad? Saan meten nga grunrunda dagiti tanod? Ay, kasano pa'y daytan? Anya nga iti pagbanagan ti barangay tayaw no kasta maray. Ay, turog met aturog ni Kwarog iti aldaw. Takunana, mapuypuyatan ka nung agrunda. No pudno ang mapuypuyatan. Apay ngay nga raw nga ado dagiti bartak nga istambay iti rabi ay abasta dalatan dumanog iti asino ang makita da. Apay, asino ay ti dinanog da? Ni badung kaw maray. Ay,
Hindi. Ay, sus. Narigat ti kasta. Imbaga, tadanda nila ang kasanon ngay, nunadanog da. Ay, sapay laklakayanan ni Pari Badong. Saan mo tunay alakay ni Badong ko, maray? Ay, saan aya? Medyo lumakay pa'y laeng. Napigsapay! Oh, kita inteng. Na. Ay. Imal-aldawan ang nakaturog ni Kwarog dito'y salas. Pudno ka de, amapuypuyatan dang agron-ronda iti rabi eh. Na, katno isumuti ko na. Ay, anyat mapaspasamak dito'y barangay tayo inteng. Tauray kanugayam ni Marikwanang kat saanan nga agjut-jutay. Na, adamot kan ko na titulbak ti barangay hall. Saan kanungarudan amapmapan ijay barangay hall? Ay, kita amot no dagita kagawan mo kat ar-aramiden dati trabaho da. Ay, kita tuman ngagpaisok. Ken amwam no pudno mutlaeng nga agron-ronda da Kwarog. Ay, riingak ko man ni Kwarog. Tasyak man mo't ti sumublat na maturog. Ay, may sakamot! Ha? Nalipatamsan asikati kapitan, arumbang akanayon anaalibtak. Saan aturog ti amaom? Naggapuak dito barangay hall. Kit amom, no niya tinakita. Ni Kapitan, Saan? Awan di jay. dagiti kakagawan, Awan da. jay sekretarya, kan jay treasurer. Awan da mutlaeng. Kahit anyalangan ngay tinakitam, Tinakita ki jay. Nakarikap a barangay hall. nakarikap, kanulunis ita. Isumay. Awan tinakaduty a kagawan. Ultimo tanod, awan, patilupon. Kahit ni Kapitan ngay, Ay, jaka mo Awan mo ti pagdamaga ki jay. kayat naasawan, si madutan dagiti kakagawad tayaw, dagiti tanod, kan oray ni Kapitan, si madutan. Mapan ko kung may reklamo dagitis, tambay a kanayon na mabartag iti rabi kay. Dagiti dandanin ang danog kan ka. At dadalat na kami ni tirabe. Apay, di mo nang ngagriyaw-riyaw da iti rabe. Nangagkwa. Saan da mabutay? Tawan tanod, ngagrunrunda. Imbaga mo tunday takin ni Maribanang. Jak amu no idanon nantaw, ken ni Kapitan. Nakaturong mat dakwarog kan inteng dito'y salas. Sapay agsinsin nung bat ti panagurok da. Ay, inteng! Inteng! Agriing ka ha! Hoy, inteng! Apay, bigatan. Anya abigatan asasawam? Maliman, panagluluto manan. Agluto ka na. Anya ngay nga ruti inaramid yung itinagmalam ka ni Kwarog. Ay, hindi kayam Kwarog ti kaabay ka. Isugayam ti agur-orok. Ay, dua kayo nga agur-orok. Dua kami aya. Ay, kunak man no napan ka ije barangay hall. Kunak ama pa, nakalpasan ama ka inanaag. Kahit naginanakan nagmalmalam. Inlaylayon ko na. Aging ga itirabi ida ito yan. Ay, bumangon ka dita. Riingam ni Kwarog. Apay ariingam ko it mayat titurog na. Oh. Iwarwaras ni Pari Badong ang nakarikap dya barangay hall kat awan nakajutay. Kat no imbaga ka ni kagawad ko nang ama pa nagjutay. Kat wan ko na na. Isungaintad ko titul ba? Anya tigatangam ka Badong. Saan nakagumadang? Tama kaong ungitak. Ay kat saan ka nga agungot adito tirsinak? Naggapuak ki jay barangay hall. Ang mawan mo tawi jay. Nakalakpay jay daw. Ay wun anya. Siya kumagayam ti agjuti itangal daw. Kitagda ka mo dito tersinam ngaglalakaw. Kat sayang mat nga rod ti mapaglakwak no jak aglakaw. Kasanungay dagiti ka barangayan nyaw nga da kasapulan da dita barangay hall. Ni man langan kapitan ti pangibagaam iti dayta. Tanay. Nay addan lakwak. Ay, awan pa'y serbeo barangay official, Mike. Ay kagawad, nagduty ka di kalman? Siya, kapitan. Wena, tanapan ka numan ni Pari Badong iji barangay hall ngem awan ka nuti nakajutay. Ay kunak ano si kati agjutay. Nakaturog ak ngaro. Ay naglako akmo.
na. Ay na nga, dagiti daduma kakagawan. Aday jibang kagdaa. Nagitimot na duma, napanda nagpaspasyar. Ay, delikado tayo ka di pare ba daw? Nalaing nga agistorya da jay. Katsikaman nga men, kapitan. Jesus, virgin na tayo da jay. Awan ti kumpare kan kwa na. Waraw, itulod nakman ni Ilay. Ay, makaturturog pa lang tataba daw. Nangkita ka lang iti sa balya pagluganam. Ay, kastaya. Mapan ko kung maireklamo di kapitan tayo kay. Ha? Naangkal ka? Ireklamam? Wine, tabay-bayan na dahito barangay hall. Sa mga aramidan di trabaho na. Uray na kayo at hanod. Ireklamok mo ting. Ha? Pati kagawad. Makapanervyos mo ti bagbagamaw. Pangag nervyos ka. Ay, Pudno mo si madut kayo nga grunda. ay, kwa. Sige, itulod kan tataba daw. Nasayad, Mike. Naglugan kan dito yung tricycle ka. Kung namit tayo, makaturturog ka. Ay, sana. Nariinga ka. Itulod kan. Mike, waraw. Apay nga, ito dito yung matinang ipagnam to yung tricycle mo. Saan ba nga turong ijay ili da ito yung kalsada? Dumagasta pa'y dita balay ni Uncle ka. Kapay dumagasta. Saan adita balay dati papadak? Ijay ilay. Nagigbaw. Nangikaw. Gamnas kan nga agsarita kayo pa'y kini Uncle ka. Sarita ka, Mike. Hey, makangagkanyak na itang uncle mo kung naktumay. Wine, ireklamo ka talaga. Agraman amin nakagawad mo. Unay kabutin. Apay nga kat, kumparita. Ay, awan ti kumpare kanyak. Numbay-bayam dahito barangay tayo. Ay, pare, agtugaw ka. Ay, diya kaya. Agtungtong tasakbay ang mapangkagreklamo, Tanya pa'y kumati pagtungtungan tangay. Di nagpay pasangwan mati oray na tamnay akapay. Kape? Ay, mabiit lang at agpatimpla ka di kwarag. Ay, kung nayo ng mutin na. Uray ang kalkalyo apandisal. Pare, palaman. Win! Kalpasan ti kapay. Diyay mo't pampaulaw. Di pa inom mo kanya paray. Arak! Ay, kadwa na. Pampaulaw nga nun. Pasurutan tumutay, itipulutan. Tapno naragragsak. Ay, Win, sige. Ay, nan ni kwarugan. Kwaraw! Agtimpla ka man iti kape. Kan mga laka iti arak. Matuba lang kay. Mabit lang tulod ka na di palayutan na bartekan paray. Kalpasan na. Itulod kamay. Ijibalaya. Ewan! Ayan ni Kwarog. Entak dito yung likudan niya. Kung nagmandon nakaturugan ni Kwarag. Imbaga ka sumurot. Tama nga no, ada masabat nga alalya. Ay, di nakman but-but ngan pare. Amamad akabutan ko, ti alalya. Hoy! Da kayo analalastog. Ay, sus pare. Dagiti istambay at ang daninak dinanog-danog. Sandan sa taga dito ya. Ay, agawit ako na. Makamu kayong di tao eh. Ay, sanda kami ang panawan ng Kwarog. Makadandano ka kay. Ay, sus. Uray siya. Nas ka na makalisyak. Anday, pakal ko. Siyak mamut ti tumanog. Anday, kumanan, anday. Ay, imbagtan na laing ang aglisay. Anya ngay, intay. Nabangking ka di pa'y laeng, day tapangam. Medyo aglungali lang itay nga mayatan tayo nilot ko. Anya ngay. Mamatikan asaan anatalgad day ti barangay tayo nga idadaulwam. Uwan nga rod. Puno gayam ti bagbagan ni pare bataw. Kasanumat ngamin. Amin kayo nga opisyal, simadot kayo matan. Puwira ka da kami atanod Kwarag, agrunda kayo inton rabi Apay nga isudalaang. Sumurot kamot ngamin Umay. Uwan, sumuro taktap no sigurado nga agrundada. Ken bagaam dagiti amin akakagawad nga agtrabaho da. Ag-duty da. Isuday tate sumarunong aramidik. Ay, ipakpakitam tumat ngamin ti kinasadot mo. Isu atuladan da ka Aray, awadag, dagiti nalalastog nga istambay iti rabi. Ket no impatiliw ko iti pulis.
Napanak itay, di barangay hall paray. Ay nakita mi ijay ni kagawad ko hang. Iso ka tinakajutay. Wan paray, pinagkapinak pa yung harad. Binagaak amin dagiti kakagawad ko nga agjuti da. Sana mabalin nga daglangan-langan. Isumod lagaya man nakitak amin iday, di barangay hall. Anya nga paray. Paray, ituloy mo pa ilang ayat agreklamo. Ay, saanin na pare? Ay da. Pay lang agreklamo ngay. Kat agtrabaho kayo mo nga opisyalis man. Ay, Kapitan Enteng, agtrabaho kayo ngamin a barangay officials. Tapno awan makuna dagiti kabarangayan nyo. Ala sigay! Didan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jofer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdingag.